مجمر شش جار که مجوره پیشکش بکن هم مجلس سرنوچان دست پی بکن. ولات امریکا دخبت جبو جدا کرنا پیاده جفککی و شاهین چیلو وکو یکمین پینگاف تیناز کرن. فواد علی کو اندام پولیت بیرو پارتیا یکیتیا کرد ل سوریه راگهاند کو ترکیه بهتر ج 7 سالان هف پیمان امریکا و چکدارن پیاده اجندای امریکا لدجی داعش جه به جه دکه. عبدالکریم میرانی اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا راگهاند کو دما نهاد پیوستیا گل کرد به یک ریزی هيا. لباجار حسكي رين تاخا مفتي كربونا جبولين آفي ولعفرين جي چكدارين سلطان مراد ده بن پیکرنان ده بردوامه. شرو پفچونين دجوار دنافبرا چكدارين رژیم اسد و گروپين اپوزیسیون سوری لگندوار ادلب رودان ده انجام ده هجمارک چكدارين رژیم هاتنه کشتن. دوباره اسلاف ولات امریکا وکو یکم گاو جدا کرنا پیاده جپککی بریارا قندیل ده درباره کشاندنا سرکرده گشتی چکدارین قصدش بو قندیل رد کر او جی وکو پیامکی ج قندیل را کو دوی پیوندین خواب پیاده و قصده را ببره. جداکرنا پیاده و قصده جپککی پلانا امریکا یا کونها لسرمیزی لداره. جدرن تایبت جار کره اشکره کرن که شاهین چیلو سرکرده گشتی چکدارین سوریا یا دیمقراطی که بهتریاوان بسر پیاده ونه. جالی قندیل و هاتی خوستن تا که بخوله که دوباره پرورده در باس ببه. جدران اشکره کرن که امریکا خوستا قندیل رد کریه و نهشتیه که شاهین چیلو بچه قندیله و او یکم گاوه برای پروژه امریکا یا پیش روژه. دوی درباره ده عبدالکریم میرانی اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا کومنته. امریکا دخوازه پیادهج قندیل قطب که اف حجت دستی ترکادا نمینه که وکی چاوا که ترکاتی عفرینه حوصا بیتا روشلات فرج. اما بقناعت ما بباوری ما هاگر امریکا بخوازه دکاره تشتکی وصاب که اره لسر همان مجاره مالپرا رودا و بلاف کریه که هر یک جه امریکا و بریتانیا و فرنسا داخواز جه پیاده کرنه تا که جپککی جودا ببه. لگوری مالپرا رودا و شاندک امریکی فرنسی ده دمابوری ده سردانا گریسی پی کرن و داخواز جه پیاده کربون که پیوندیا خوب قندیلی را ببرن. باش را شاندک بریتانی سردانا قامشلو کرن و همان داخواز جه پیاده کربون. پیشکش کرنا امریکا جه خلاتا 12 میلیون دلار امریکی برانبر ناس کرنا جهیسی سرکرده این پککی مزینترین بلگه. لگوری چافدرین سیاسی که امریکا و پیاده جه پککی جدا بکه. لگوری مالپرا روداوی لسرزاری اندامکی چکدارین قصده که راگاندنا پارتیا سوریای المستقبل رقایه پلانک امریکی بو. که سلوگانن اومیا دیموکراتیک بین خواره و روکنو لگور سیاست و استراتیجیت آنو پیشکشی هیزن هرمی بکه. سرکرده شپیلا پیشاروژا کرد ل سوریه دبیجه که امریکا به تو آوایی نکاره پیاده جپککی جدا بکه و نافچه این کردی این هرمین جزیره و کوبانه و نافبرا ترکیه و رژیم اسد ده ورن دابش کرن. ده چارچوبه آبشداری ده بولتن آرکی ده علی تمی سرکرده شپیلا پیشاروژا کرد ل سوریه راگهاند که اگر امریکا بکاره به سر جلاش جدا بکه دوی دمیده دکاره پیاده جپککی جدا بکه. جبرکو پیاده به تو آوایی کی به پککی نکاره لب و تفگری بکه. هر وها علی تمی گفت که ترکیه و درباسی هرمین جزیره و کوبانی ببه و او نافچه این کردی و نافبرا ترکیه و رژیم اسد ده ورن دابش کرن. فواد علی کو اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کرد ل سوریه راگهاند که ترکیه بهتر ج 7 سالیه هف پیمان امریکا و چکدارین پیاده اجندین امریکا لدجی داعش جه به جه دکه لو ما امریکا دخوازه کشه آن چاره سر بکه بکو هر دو آلیان جدست بده. اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کرد ل سوریه درباری آرمانج کرنا دورین کردی لهرمین جزیره و کوبانه دبیجه. امریکانا خوازه هف پیمان خوژی دست بده. جبر و یکی هود ده هف سنگید نابر آوانده پیدا بکه و دل همو هف پیمان خرازی بکه.
فؤاد علیکو اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکیتیا کرد لسوریه راگهانده که ترکیه بو بهتر جه هفته سالی هفیمانی امریکای و چکدارن پیده اجنده این امریکا لدجی داعش جیب جید که لما امریکا دو خوازه کشیان چاره سر بکه به که هر دو آلیان جد اس بده. اروا علیکو گوجی گود دامان هاد امریکا هول ده باوری ترکیه بینه که امریکا و پیده جه پکه جدا بکه. لترکیه رجده لسر نرینا خواه دبیجه که اوی تباهی نافچهان جه چکدارن پیده پاک بکه. و درباری مانا امریکا لسوریه بودم از 3 ماهان اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکیتیا کرد لسوریه گوت جدما کوره و برین دوستیا روشالات ناوین سوریه به تایبتی دی اداره ترامپ ده هاتنه گوهرتن پومبیو بو وزیر دروی امریکا سیاست و نقشره امریکا جبو دوری هات گوهرتن او وکاج نقشره نوی امریکا تی خویا کرن کو امریکا و بو دمکه درج دی سوریه ده بمینه و به اسانی جی سوریه درناکه و به تایبتی حتی چکدار میلیسیات سر به ایران و لسوریه هنه. فؤاد علیکو گوجی که امریکا دی دمانه هاده تعامل الگل رژیم اسد ناکه و امریکا پیمان دایه که او بجداری دوباره آواکرنا سوریه دناکه حتی که حکومت کنونوی آواکرن و افچند واته یامان امریکا بودمک درج دی سوریه داده. درباره دوزا کردی فؤاد علیکو گوت دی دمانه هاده دوزا کردی بو بشکی سرکه دی چاره سریا کریزا سوریه ده هروها بو جه گرنگیه لجم امریکا و روسیه و یکیتیا اوروپا او هر سی آلی تکز دکن کو چاره سریا کریزا سوریه به چاره سریا دوزا کردی نایه کرن. علی کورونهی خسر و چنده و گود کوراس دوزا کردی بو جه گرنگیه لجم امریکا و روسیه و یکیتیا اوروپا هروها بو بشک سرکه جه چاره سریا کریزا سوریه لی اگر هیا کو چاره سری جه دوزا کردی ند آسته پیویز دبا و نلگوری داخوزنگلی کرد به. علیکو بردوامی بگوتنا خدا و گوت به آلیکاریا جواکان دولتی چاره سریه که نرینی جه دوزا کردی و وره کرن او الگوری دا خوازنگلی کرد به. درباری پیش روژان افچین کردی لحرم جزیره و کوبانه اندام کمیته سیاسی پارتی یکیتیا کرد لسوریه گوت که افچین کردی دو قوناغه که هستیار ده درباز ده به دازانین که زحمت امریکا ری بده ترکیه درباسی حرم جزیره و کوبانه ببه. ماریا زغاروفا بردفکا وزارت دربیا روسیا راگهاند که دمان هاده امریکا دخوازه روژاوای سوریه جو روژحالات وی جدا بکه و دقوناغا دوام ده امریکا و دولتک کردی آوا بکه. جدما کودنگویا آواکرنا ریوبریکا کردی و یانجی دویلا کردیه لحرم جزیره و کوبانی هاتی بلاف کرن و روسیا بردوام آواکرنا ریوبریکا کردی وکه تومت آراستی امریکا دکه و دبیجه که امریکا دخوازه سوریه پارچه بکه. ماریا زغاروفا بردفکا وزارت درویا روسیا راگهاند که دمان هاده امریکا دخوازه روژ آوای سوریه جه روژ حالات وی جدا بکه و دقوناغا دوام ده امریکا و دولتکا کردی آوا بکه. زغاروفا دبیجه امریکا به آوا کرناری و بریکا کردی لحرم جزیره فشارک نرینی لعبوریا رژیما اسد دکه و اف بینگاف در انجام نرینی بدوف خواتینه و گوت بونمونه دمان هاده عبوریا سوریه نجبو جنگی هاتیه هرفاندن بلکوش برکو امریکا نافچین روژ آوای سوریه جه نافچین روژ حالات سوریه جدا کرنه. درباری ارمانج کرنا توبخانه ترکیه جه دورین کردی ره زغاروفا گوت که هبونا چکدارین پیده لوان نافچیان و پشتوانی امریکا یا لشکری جوان چکداران ره بو سدم که ترکیه ایریشان انجام بده و گفا درباس بونه بکه. و جالی خواه چافدرین روسی گوتن که امریکا نخوازه دمک نزیک ده جه سوریه وکشه و امریکا بردوام پشتوانیا آواکرنا ریوبریکا کردی لحرم جزیره و کوبانی دکه و اوجی جبو پاراستنا برجواندین خواه. هروها چافدرین روسی گوتن که روسیا دجایتیا درباسبونا ترکیه بو نافخاکا سوریه دکه لیجبر که فشارک لسر چکدارین پیده درست ببه و دفج امریکا بردن روسیا ددمانها ده بدنگی هل بجارتیه. امی بهتر لسر حول امریکی جدا کرنا پیاده پککی و نیاز امریکی ده دورین کردی ده پاشاروج ده چنه میوانداری فیصل ناسو اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا کریه. ما مصطفی فیصل تو بخیر هاتی افدامات باش. امریکا و بکار به پیاده پککی جدا بکن. سپاس جبوی تا جبوی کربنده تلویزیون آرکه. باوریا ما ده تشته گو امریکا ایرو داخل میدان سیاسی وانا انو دخوازه جدابونه قدنا برا پیاده و پککی ده بکی. او دوی دمانه ده لازم بری ناجی خستبا کربانا بس ایرو دوی توقیت هانه ده باوریا ما ده او
ند قوتنك استراتيجية أو بريالك استراتيجية حتى داوي جبر كان نبس كسي إيرو دا خوازية واكريا إنه 12 مليون دولار دايب سي كسا كالكان وقراسو وجميل بايك غيني واجهنا أو جروبا كيوايا مزن هاي شما سي حتى بینکو گاوا که درنگه بيجم قابا كي درنجا جبر اف 8 سال قيرانا سوري درباس ويا وقت جو بخست شرسر كربانا افتشتاني دكاربو برينا افتشت كربانا وكي ديجي اف اي سال 2 سال امريكا جي دهندروي سوريا ده يا دي باشا هر درنجاي جي هاتيا بس ديسا باشا وقت جو راست بمشي دروست بمشي تشتي جو دانيا بكار بيجهف جدا بكي ايرو براستيجي PKK roleka wî dî heye di hundirê Sûriyê û dervayê Sûriye ji her parçeyê Kurdistanê te. Ew rolayê ne heta roja îro li bava tune tiştekî netewî Kurdayetî ew tekiliyê wa bi partiyekî Kurdî re tune problemê wî bi hemû partiyê di her çar parçeyê Kurdistanê de heye di Tirkiye de di Sûriye de di Îranê de di Kurdistana Iraqê de heye heta roja îro tev û دواره سیاسی دژی کار دکن دواره چکداری دژی کار دکن اف کوج وقتی آوا کرنا و حتی روزا ایرو اف 40 ساله وادر باسویه حتی روزا ایرو آوا پیمانک به تمامتی با ای پارتی کی کردی را ندانیه وقتی دینه جی هی بلکی حبره و ازوانه بو به دی ساعت دی او پیمانک و بهار دانینه و پیمان خرات کیانی ایرو گو بکار به پیاده جدا بکجه بهوریا مدوی گاو کی باش به وقتی گو د سیستما سوری ده او تفگره کردی تمامتی باشه ماستا آلین سیاسی جافدرین سیاسی هنه دبیجن کو امریکا گاوا خواه دما کو رقا هاتا کنترول کرن دما کو سلوگان امه دموکراتیک گوهرتن به پارتیا سوریه المستقبل دوی دمیده یکم گاو آوید برف گوهرتن انجا جدا کرنا پیاده جبککی کو روکی نو جواره بده چت بیجر سن بله حتی روجا ایرو تشتک دواره وقت بيجي العرضية تشتكي واتشي نبو يعني هو تبع ديت مثلا عفرينة ده قال لك او سركيشية بككل قنديل قوتن وامي تركيا بشوطين ان امي به الهجاندنا تمامتي الهندرو تركيا والبي تختاي الانقره واسطنبول بكرن بينما نبرا نبكي نزيك ده مديت عفرين حمو درباس وكذا بندستي ارتش آزاد هكت راست يعني ايرو او كسيجو ديس اجواب ممارسات زحفترين خرابتر دكن دارات شوطين قندات لاند كن اتواتا دافج نسر خلكي ترسكي مصرين تيدا تشكري يعني ما تخص وقت او درباس يبون بكيماي تشتن اشتيانا درباس كربانا بیشتر کو ملت عفرین وگره گنده خو مالا خو زیتون خو بکربه اواب که وقتش تکی آرامی تده بکرن ایرو دیس نفسوی کاری هات کرن ول پیشا چاوی امریکا هتو بينا كوازمون عفريني ولدفارين كردي اندنجي الكوبان السريكاني القامش ترسك هي او ترك اشكرت بيجن پیشا ملت جهان البيشا سيادت مدارا دوارا رگاند تمامتي جيت بيجي سينوري خو از بپاريزم تاب انه پیدا حتى روجا ايروجي تي تعذاري السينوري ناتي كرن بيجن بلكي زفتر جاتي بارستن جي داعش وجفلان بيفان درباستبه بس في هواجي او حجتك اشخرت كي انه سينوري خو بپاريزه دخوازه باجار كردي بتمامتي بكبي بن سياوينا ده ايرو وقت عفرين بس با ندوره ب ديركي بيجي قامش لبي دربيسيه بسركانيه ايرو مثلا بيجن بلكي او دواره چکداری ده دواره فروک آواده بمبا داویجه سری گریسپی و دوره بری ویناتی کرنی. هتو با هلوستین کن ها پیاده سر خاکی دستینه برانبر ترکی تدبینه کو دکوین بر جواندیا ترکی ده؟ بله وقتی پیاده سیاست خونه گوره و بده خویا کرنش دنیا کنگره کی خوچه کی او روزنامه‌نویسی کشی کی بده خویا کرن انه او تکلیفی PKK به دورتنا وسياسة خجب جوهرين بكذا بين سياسة تفجر كردي سيوانا كهي إيرو أو سيوانا أنجمانا نشتماني كردي هي أو محوري قوتي ده كار دكي جوي محوري بكار بدر كذا وتشتن داخل ساحي خو بدي خويا كرن بكسي عرب خريستيارة بكردارة خو بدي قبول كرن حتى جو بكار بي دواري سياسي ده خو بدي قبول كرن جبر بداية صالات ناس كرن من أبي PKK ناس كرن وبكا كان تبدأ يزانن إنه
روشاوی و سیاست اوی تشتکی دیه ام نخوازن سر باخفن یعنی باشه اگر کنگرک لدارخست و دروشمنانو درخستن ترکیه راضی به فشارک امریکی بله وقت دبن کنترل امریکا دبی او دولت هفپیمانی تندروی سوریه دبی کنگرکی به خویاکرین وقت مگو سیاست خوب ده خویاکرین و آرمان جا خوب ده خویاکرین تندروی سوریه ده چیه و دواره چکداری ده کمی واره سیاسی ده دواره پولیتیک ده کمیته سیویل چه ببین کرد عرب سوریان ارمان همو به هفره آریکار بن به هفره و تشتكي سيستم كي داخل هر نسر البجارتنا صندوق البجارتنا وانا شكل كي دركن او ريفبريه بكن لغور دنيا حمو تكرين يعني تبينا انه مرجع كوروي بيدي ترور للسرابه تنيد فيد بن سيوانا انا كسيده ازنا بيجي برد بن سيوانا انا كسيده بيجي برا سيستم كبي وابجينها وك عربي تكوتن قاسمك مشترك بي حموك ابجينها نرينا واي سياسي بيقبول كرين دناف كسي خريستيان دا جو دناف كسي عرب دا او كسي جوجيانا خو مكونات دندور سوري دا جيانا خو بهر درباست كن بري هر تشتي اف كسي سياست مدار گرتي زندان ويدا ببرده رونشنا كي بتفغرا كرديرا چيكي تايبات جي انجمان را انجمان نشمان كردي چيكي ام بكي ماي وگرن پيمانا دو که حولیر یک حولیر دو تشتن جیبی من لگور برجواندی گو افروجی گو بیگو ام بکاربن به هر دبکی خوش به هر درباس بکن. باشه ما مستعمل آرکی راپرسیه که درست کریه لسر امریکا تاچرا دایو بکار به پیادیج پککی جدا بکه امی نها راپرسیه خوشی دزگاه آرکی راپرسیه که درباره حولین امریکا جبو جدا کرنا پیادیج پککی دبن ناوی گلو امریکا دکاره پیادیج پککی جدا بکه بلاف کر در راپرسیه ده آرکی پرسیار کریه گلو امریکا وی کار به پیادیج پککی جدا بکه و شوپینرین آرکی بریجه که بلند برسف به نخیر دانه انجام این راپرسیه آرکی رجه 63 جدنگان برسوان به نخیر بو و رجه 37 جدنگان به بلی بو امی و راپرسیه خوشی به ماموستا فیصل ناصر اگه گشه بگن اول رجه که بلند کو امریکا نکاره پیادیش پککی جدا بکه تو چواد بینه چما نکاره از بجم وقتی امریکا بخوازه گران بونه خواه سیاسی و لشکری بخوازه بکید خوازه جدا بونه کی بکی ایرو زخته کی مزن تکرن سر ایران تکرن او ایران آریکا را پیرن بله دکاره سر سوریه بکی وقتی خال نو بده سوریا و بکار به رژیم سوری بپارزه دکاره گون رژیم سوری آریکاری خوش پیدا خود بکی و على ایران یجوج على حتی عراق بخوجی ایرو آریکاریا و غيني هرم كردستان دروای بغداد و غيني بغداد ورای وقتی گو امریکا بخوازه بکه وقت ما قلت بكار بي آریکاریک به وقت گارانتیه که بدیوانه دار وصانك بكرن و بكار بي پیاده وقت ببینه برجواندی خو ببینه واتی پارستن و امریکا بكار بي او جید بن سیوانه امریکی دو بكار بن کار بکن وقت ما قلت بتفجر كرديرة وبكسي او مكونات دهندرو سوريا ده باش او ام خوازن سرفي خالينا كي بساكن او تشي جوري سيستم يكو امريكا درست بكات برجواندي اتفاهيا كردان ده وتركيا جي راضي بله ايرو براستيجي تكليه امريكا وتركيا تشتكي كفنا ديروكيه دنا براواده عندما كد بيمانا ناتو ده وجمارة كوي لشكري مصرين هي صدق وقت قلت صدق رايا او برجواندی و باش بهرانه بس ایروجی ناکوکی واجی دگلک واری ده هی ناکوکی واجی انا بس نگه و درجه گوش هف جدا ببین یعنی به هفدو ویجی و نکاربن و بکار به وقتی برجواندی ترکاجی بپارزه بزن به انه پکک ببره او پیاده تتعداریا وی ل برجواندی ترکی بهتنا به قبول کردن یعنی دکاره ترکیه تمامتی راضی بک یعنی حالی نرد بیشن امریکا و داوی و هف پیمان خواب پیاده را قربانی هف پیمان خواب ترکی را بکن او نجها حتى تماتالي از بيجم هبونا امريكا الهندروية سوريا وبمين نوكا جو هناك او سياسة مدار امريكي جد بيجن هو كسي اموك ما سياسة يجو كارتين يعني ادوي باوريه دما تركيا زوج سوريا درناكوي ما دام حتى روسيا تدا هي وبيمان خو بندروية سوريا رچكريه حتى 5 سالي وتركي حتى رجع إيروتيدا وجغينيا وكونغري جنيف واتي الدارخستن وكونغري قول أسيتانا هاتي الدارخستن أو بروجي بمشي يعني
حتى چارەسەر نەبێ وێ تورکیا ببوورە وێ ئەمریکا دەرنەکەوێ جیە گۆ ئەمریکا تێدا دخوازێ ئەو کەریدۆرێ گۆ خەتەرێکی ئەیرانی سەر بەرژەوەندیەوی هەیە بوویرە و حزب الله و داعش وارە تێدا بمینێ و ئەم دوێ بەهوریە دەنێژی ئەمریکا ناخوازێ بتەمامەتیژی داعش و ئەو کەسێ تەرۆر واژی بتەمامەتیژێ خلاص ببێ ژبەر گۆ ببینێ هەبوو ناوێت تێدا هەبێ و دوارە گۆ تێدەژی هەموو جێ خێر و خێراتە جێ ئاوێ جێ بترۆلێ جێزی و باش ئەمەستا ئەمریکا دخوازە وەکو کوتت بێژە تەبلی هەویەک لەسەر خاکێ ببینە داکو هەبووناویش ببینە لێبەلێک چاوە هەبوونا پەیەدێ و تورکی کۆم ببن تورکی دخوازە ببینە گۆرتە ژ ڕۆژهەڵات دەرناکە بە ڕۆژهەڵاتی فەراتی دەبەرین کوردی و ئەمریکاژی ینی هەفپەیمانە خوا بە پەیەدێرە قوربانە هەفپەیمانە خوا تورکیرە ناکە و چاوە هەردوو عالی یەک بکەن دوارێ سیاسی دا دوارێ پۆلیتیکی دکارێن لە هەڤڕونێن و بگەژنە پەیمانە بە هەوو دوورە ژێر حترتنە وەختێک و بکاربن وەک مەگۆ بەرژەوەندیە ترکی بێ پارستن وانە ئەو دوارێ چەکداری دا نەمینێ بکە بنوارێ سیڤیل دا دوارێ سیاسی دا کار بکەن و سیوانێک هەبێ بە هەموو مکەوناتی سووری بە هەورە ئەریکار بن ژێ راحتترتنە ینی باشە ماژ ji تورکیرە نە باشترە ئەگەر نەموزەژە عفرینی هەبەژ بەلێ و دخوازێ ما ئەو تشتێکی جەم مەژیە تورکا و ئەردۆغانژی ئەو تشتێکی نۆرمالە جەمە خوازم هەبێ بەس وێ بەورێدەن بەلکی ئەو دەولەت نەهێلن یانی دەولەتێ مەزنیە گۆ ئیرۆ هەندروێ سووریەدا تێدەنە وەک ئەمریکا وەک رووسیا وەک ئەو دەولەتێ مەزن ئیرۆ تێدەنە و دووارێ یێ ئەمە متحیدە دیمستۆرە هەیە جنێف هەیە ئاسیتانە ئەفدان پۆلیتیکێ بەو دوورە ئەو نا قبول ناکەن بۆ تورکیە زەحفترین بەلکی تێدا هەرێ پرسامنیە داویشتەرە پرۆژە نەکەسێ یان نەها چییە؟ یە ئەنە کەسێ حتە ڕۆژایی ڕۆت بە هۆریا من دەگاون باش ئاوێتنە یعنی ئەو تەون و کێمایی چێت بن دوارێ ڕێخستنیدا دوی واریانێدا بەس وەکی دی ناو دەولەتێ مەزن ینی دوارێ پۆلیتیکی وانەدا و دوارێ ڕونشتێدا ئیرۆ گاون باش ئاوێتنە چ کۆمگەرێکی هاتیێل دەرخستن ئەنە کەسە تێدا حەزر بووە و بوجیە ینی قبولکردنا نەرینەوێ سیاسی نەژی تێنە قبولکردن ما ئیرۆ حتى ئەم دبینن ئیرۆ بەلکی شوەی دەستورە سووری بێ چارەسەرکردن بڵێ بێدانین ئەو کەسنجێ هەواڵنێ ئەن کەسێ تێدا ئامادەنە تێدا هەبوونا ئەپۆزیسیۆنێ و هەبوونا ئەندامی ڕێجیمێ و تشتێک گۆ دیمستۆرەوە بینێ ئەم وەختێ بێ ئەس بێژم ناوێ کووردا کۆمیتا دەستوری دەژی بێکردن ئەس بێژم ئەو جێ سەربلنداییە دوارێ دیبلۆماسی دەژ ئەن کەسێرەتێ باش پەیوەندین ئەنە کەسین بهێزین کوت باز دکاوێ بکارە ڕەواتیەکی پێدرە پەیدا بکە ئەگەر پەیەدی گەلوان کرد دووبارەکرد پەیوەندین لەسەر ئاستی ناودەوڵەتی ئەنە کەسی دروست کردین سیوان تیلافا سووریدا لەسەر ئاستی ناودەوڵەتی وی بکارە ڕەواتیەکی شەرعەتێکی پەیەدێرە دروست بکە ئەگەر پەیەدی هەماهەنگی لەگەڵوان ئەم نکارن ینی نە ئەو نە ئەن کەسێت کارێ بێژێ بەرا پەیەدە بێ یان پەیەدێنەوەیانی ئەو دەولەتە هەیەگۆ دبن سیوانەوادە دەرباست بێ ئەو دکارنوی بین وەختێگۆ بکاربێژی ئەو ناوێ ئەو دەولەت دەبێژن تەرۆرە ینی ئەوە حتەنها پەیەدە نەدای قبولکردن بێ ڕوونشتنەکی سەرمەسا سیاسی دانوستانەی بە هەودوورە بکن نە ئەن کەسێ گوتیە بەرانەوەی یان ئەو دکارێ ببیانی وەختێک بێ ئەو بەشێک بێ قبولکردن ئەن کەسێ کاری بێژێنات gelek spas Fêsal Naso endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gelek spas ji bo bejdarbûna te li gel me.
شاندکه پارتیا یکیتیا کرد لی سوریه سردانا کماله شورشگیری زحمت کشان کردستان ایرانی کر و چندین مجارین هنوکی هاتن اگوتو بیش کرن. ایرو شاندکه پارتیا یکیتیا کرد به سروکاتیا ابراهیم برو سردانا اوفیسا کماله شورشگیری زحمت کشان کردستان ایرانی کر و جعالی صالح شریف و عبدالله ازبار اندام پولیت بیرو و پارتیه و اردلان فرجی اندام کمیته ناوندی و سامان ریشا صاحب جیگری سروکی حکومت ناوندی یا پارتیا یکیتیا کرد لی سوریه سردانا کومله شورشگیری زحمت کشان کردستان ایران کرن و پیشوازی لشان دا پارتیا یکیتیا کرد لی سوریه هاتا کرن. ده جوینه ده بحثا روشا نافچه بگشتی و کردستان بتایبتی هاتا کرن و تکزی لسر پاراستنا دست کفتین کردستان و برجواندین بلندین دوزا کردی هاتا کرن. نونراتیا اروپای انجمن اجتماعی کرد لی سوریه داخویانی درباره بخواندن بناوی وی هاتیه بلاف کرن جبو انجامدان مانگرتن لی برلین بلاف کر. ده داخویانی ده نونراتیا اروپای یا انکسی جروندا کردی را لی اروپای و رایا گشتی را تکز دکه که تو پیوندی اوی به داخواز انجامدان مانگرتن لی برلین بناوی خواجهی انکسی وکو ده تورنج واکی ده لسر ناوی وی تی بلاف کرن تونه. جبر به سروبریا رین تاخا المفتی لباجار حسکی هر وها جبر هاتنا ورز زوستانی و بارینا بارانه خلک تاخا المفتی راستی آستانگیان و هبونا گولن آوه ده جادهان دتین. دی دەستپێکا زستانی پرسگرێکە مالێن تاغا مفتی لە باژارێ حەسەکێ دەست پێ دکە گۆکۆلان تژە گۆلێن ئاوێ دبن و وەلاتی بزەحمەتی دکارن ji malên xwe derkevin. خلق ملات اصلا وقتی باران تی نما كانن بمشن يا بوطيناي ويا بسيارات ببرده بدريه راجوان اما تبكي يعني تبيجي ملت ولو خشكاي دربات الشارع زحمتي اما شغل بها حوقي ابي بنر تي ناس بك حرتشتي يعني اب حوقي ابي قلت لنا باز زبالجي نتكت نافده تجمع فهم كر يعني ناف شارع تاني حمو شارع قشولوني خودي زحمتي ام دبيرين هما ام ناخذ شلبي جبرفيان اف خدمات قيمتك اف 6 سال يوان وعد مردده وم شارعي وشيكن هات راغاري ما جي خرا كرن وبلند كرن بري هما ما راغاري خبت كر ابا ما بمعنى ما اقول لك جيبت كر ابا ما درباسي راغاري دبو انا او راغاري ما جي بلند كرن ما انا اقدر نقتك کۆلانên تاغê nehatine ziftkirin û cihokê avê yên bin kۆlana bi dawî nebûne. والله بري صار كي شارع ما كاريزي كولان وعلى اساس دوينا بقايا بكن ودي ساليه فقرين وجهك زفت ديني وفدولو هشتني وزفتانا ما ايصال صار خراب سر مدر بازب شارع افد جافد به زاروك نكان درباسي مدرسه بن بطاخي ريغرتيه ام تخوازن كي دس بترميمه في شارع كن ev pirsgirêka taxa miftî ya salane ye Dara Abdo Heseki. لعفرین روجاوای کردستان گروپین چکدار روزانه کریار و بن پیکرین اند در حق ولاتین کرد دکن. هری داویجی چکدارین سلطان مراد لیدان و بن پیکرین در حق چالکوانه کی سویل جدر بدرین غوطای انجام دان. لعفرین روجاوای کردستان گروپین چکدار روزانه کریار و بن پیکرین مافی مروان در حق ولاتین کرد دکن. هری داویجی چکدارین سلطان مراد لیدان و بن پیکرین در حق چالکوانه کی سویل جدر بدرین غوطای انجام دان. چالکوان و میدیاکار بیلال سریول جمال پرا حلب الیوم را اشکره کر کو گروپا سلطان مراد یا چکدار او بریا چند روزان لباجار عفرینه گرتن و بتوندی لیدان. دی پیوندی که تلیفونی ده سریول ج حلب الیوم را تکس کر کو روزا پیش مابوری هفته ویمه چکدارین گروپا سلطان مراد لی جاده افیلات یا عفرینه او گرتن دما کوی هنوینه لجه و جاده که سیویل کوج هر کسی را وکریه و نقاده غکریه گرتن. سریول سربار کرو گوت کوان چکداران بتوندی بقاریش و قامچان لیدان و جه لیدان وان هین دلا شوی ده مایه. جبر کو چالکوان سویل بریان ها ده انجام اتو باران کرنا رژیم اسد لسر غوطه روشلاتا شاما پایتختا سوریه ده پشت و اور و کلکن خواه بریندار بو چکداره کو او اشکنجه دکرن ج قصد و لهمان جه بریندار دلا شوی ده بتوندی لیده دا و او اشکنجه دکر. پشتره او ایوارا پیش مبوری و گوهستن جه کدن و ناوی ویجهی قیپاره بو.
سریول دبیجه لور جی دماکو من جوار را گوت پشت و زک و کیلک من بریندارن جارکدن بتندی دست و لنگ و روی من دان و اشکنجه کرنا من بردوام کرن دو جارن دنجی تاکو روژا یکشمه 11 ویمه از سربست بردام. چالکوان سیویل بیلال سریول د بردوامیا گوتنا خواه مخابنیا خواه درباری وی کریاره کول سردست چکدار سلطان مراد در حقیوی هاته کرن داخویا کرن و گوت. اوش برستمکاریا رژیم اسد جوان را جغوطه درکتن و مخابن ایرو او العفرین جی را دستی استمکاریان تین و او تجاران ویلیدانه و بن پیکرنه تا او ساغه جبیر ناکه. هجمارک برفره جی چالکوان سوریه وینه بیلال سریور کوجه لدانه و اشکنجه کرنه تانها لسرلاشی وی دیاره دتورن جواکی ده بلاف کرن و بتندی شرمزار کرن. لیجا آلی خواه چکدارن سلطان مراد تانها تو داخویانی درباری گرتنا سریول و سدمن گرتنه و اشکنجه کرنه وی بلاف نکرنه. بیلال سریول چالکوان و میدیاکاره که جه دربدرین باجار دومایه ده سال 2014 ده انجام ایریشک ازمانی ده دماکو بن پیکرنه رژیمه بکامیره خواه بلگد کرن هاتو بو آرمانج کرن و بریندار بو. لباجار عمود سیامین سالوگرا شهید بونا پیشمرگه روج احمد بوزان قچو هاتا وجاندن. سالوگرا شهید بونا پیشمرگه لشکر روج احمد قچو یا سسیان دهج آلیه. مالباتا وی و ریخستنا پارتیا یکیتیا کرد لی سوریه لی گورستانا شرمولا یا باجار عمود هاتا وجاندن. شهید احمد بوزان قچو د شری لدجی ریخستنا داعش تروریست ده لشری رزگار کرنا شنگالی ده لمحور گولات روژا 12 ماه یازدان 2015 هاتیه شهید کرن. ایرو 58 سال لسر شواتا سینما عمود درباز دبن. کد اگر آوی ده ناو عمود تانها بویا عمودا باو محمد و عمودا شوتی. ایرو سالوگرا شواتا سینما عموده یا کد سال 1960 ده دروژه که ایرو 208 زاروکن عموده بیتاوان که تمنیوان دناو برا 6 سالی و 15 سالی بونه قربانی. دروژه 13 ماه یازدان ده سال 1960 بریو برین دبستانان جبودان هوا آلیکاریش بو شورشا جزائر بری زاروک عموده دان سینما شهرزاد جبو تماشا کرنا فیلم کی ترسینا کومزن نکارن تماشا بکن و تاویکو سینما تنه جه 205 کسی تیده هبو نزیکی 300 زاروکی دوی سینما ده هاتین کوم کرن جبلی نزیکی 105 زاروک کو بقاچاغی در باس ببون و سینما کو به تخت و پوش و آخا شرمولا هات بو دریس کرن تا میوانه به سینما ببین نشتجین گورستانا شرمولا دوی ایوارانه خوشده کو دما روج آوای روژه بو او سینما لجیه کی جزاروکن عموده بو دو جه و فیلمه کو مادیاتی انتیج مادیین درست کرناوی بو دی یک روژه ده 3 جاران هات بکار آنین کو مترسیا شوات تکسکری بو لیری ببری نافچه عموده دخواست پران به هر آوائه کی بدهو و مترسیا شواتا سینمی پاشگوه کر و تاوی کو آگر دست پی کردن اف سینمی ده لی ماموستین وان زاروکان ینکو بهتری آوان عربی مصری بون اما دن نبون سرپرشتیه لزاروکین کو هاتن هاجوتن جبو قدر خواه بکن و زاروکان بتنه روبروی آگر هشتن هجمارک شوتین هجمارک جاوا اتومبیلا امبولانس یا کو درنگ به هوارا سینما شوتی و هات کلیان و هنک زاروک دما خوشتر سا آگر ده پنجره رهاویتن دبیره وربون او مرن و هجمارک دیجی جدومانه بهنا خویا داویج دستان جلهنگین کودوی روژه ده بمیرانی لگلوی بویره دانوستاندن کرن شهید محمد سعید آغاده قوری بو که هر جارکه در باسی ناو آگرده بو کومک زاروک ریزگارد کرن تا درگه سینما شوتی بسر ده حرفی و ناو عموده جوی روژه ده کر عموده باوی بحمد هر وها جنا بناو فریدا دایکا دلاور زنگی یا کو هجمارک زاروک ریزگار کرن پشتی شواتا سینما عموده دماکو خلک باجار چاوره بون میت خواناس بکن چند پرچین زاروکان دناو خلیا سینما دما بون سریک بو لنگک بو دست بون و جبرکو اتومبیل دوی وقت ده زور نبون او پارچانا لسر عربا صوفی علی یمی و فروش کرن و صوفی جه کلا دل خونی هجار و جه ایشا دل خوا بانک دکر ورن بعجانی رش بهنا براشتنا گوشت زاروکان لعمود بلاو بو و دنگ هاوار جهر مالک دهات و بری روژا سبهک نو لسن عمود درکبه جیک به تمامی جزاروکن عمود دخاکا گورستانا شرمولا دبن آخبون
و تبی درباس بونا سالین درش هین چیروکن سینمه بوجی نوتین و گیران و هین ناو عمودا شوتیه شیرین کیلو آل سروکی رژیم سوریه دبیجه دما نهاد امریکا هول ده نسرکفتن اخوال سوریه دریا رین سیاسی و پردپوش بکه. بشار الاسد سروکی رژیم سوریه دجوینه کی دلگل حسین جابری انصاری آلیگری وزیر دربه ایران تکزی لسر هماهنگی نوبرا ایران و رژیم سوریه دکر و گوت کو ایران صدما سرکه یا بلافبونا اولهیه لدبری. هروها اسد گوت کو امریکا بردوام پشتوانیا تیرور ده سوریه ددکه و ده دمان ها ده دخوازه برین سیاسی نسرکفتن اخوال دوره و به تایبتی لسوریه پرده پوش بکه. شر و پفچون دجوار دنافبرا چکدارین رژیم اسد و گروپین اپوزیسیون سوری لگوندوار ادلب در رودان ده انجام ده هجمارک چکدارین رژیم هاتنه کشتن هر لگوری جدارین خواجهی راگهاندی کود دما کو چکدارین رژیم هولدان در باسی دورا تل توقان لگوندوار ادلب ببن جالی گروپین اپوزیسیون و هاتنه آرمانج کرن ده انجام ده زیادتر جده چکدارین رژیم هاتنه کشتن لگل برینداربونا هجمارک چکدارین دن هر لگوری همان جداران کو ایرو دانی صبح جی هزین رژیم به توپین گران و موشکان آویدن هجمارک دورین دبن کنترولا اپوزیسیونی ده. چار چکدارین قصده ده ارشک داعش ده لمن بج هاتنه کشتن ایرو لباجاره من بج لگوندوار روشحالات حلب ریخستنا داعش یا تروریست ارشک لسر چکدارین قصده این بسر پیاده وکرن ده انجام ده چار چکدارین قصده هاتنه کشتن آژانسا اعماق یا سر به داعشی و راگهاندیا کو چکدارین داعشی ارشک به چکین گران لسر ریبنده که قصده لگونده شویحه یا سر باجار من بج وکرنه ده انجام ده هر چار چکدارین قصدین بسر این سروی ریبنده هاتنه کشتن. آژانسا سانایا سر به رژیم اسد و اشکره کرد که بهتر جه 6 سیویلی لگوندوار دیرزوری بونه قربانیا ارشین بالافرین شرین هفپیمانا نافدولتی لدجی داعشی. آژانسا سانا راگهاند که بالافرین شرین هفپیمانا نافدولتی لدجی داعشی گندو باجاروکین دیرزوری کرنه آرمانج. ده انجام ده 26 سیویل که بهتری آوان جن و زاروک بون هاتنه کشتن و بهتر جه 3 سیویلین دن بریندار بونه. هروها آژانسا سانا یاسر به رژیم اسد و گوت کو به صدان مالبات جوان گوندین دیرزوری و به تایبتی جدورا حجین کو جاری بالافرین شرین هفت پیمانا نافدولتی و هاتن آرمانج کرن در بدر بونه. حکومت دمکی یا اپوزیسیون سوری آلا نو یا جالی دسته تحریر الشام و هاتی دامزراندن نپجراند و دبیجه که همو دورن دبن کنترولا اپوزیسیون ده دوی تنی آلا شورش سوری لسر وره بلند کرن. حکومت دمکیه اپوزیسیون سوری آلا شورش یا کنوج آلی حکومت هاورچونی و هاتی دامزراندن نپجراند. دو روزه دوشنبه آفیس راگهاندنی اثر به حکومت دمکی و داخویانیک درباره گهرتن آلا شورش جالی حکومت هاورچونی و بلاف کر و تیده حکومت دمکی او یک نپجراند. و گفت که آلا شورش سوری سمبولک نتوی و شورشگریه و او آل نونرایتی شورش سوری دکه و همو آلین سیویل و ین لشکری ین اپوزیسیونه بوی آل پابندن و دبن سهاوی دنه. حکومت دمکی هروها تکز کر که او آل شورش یاری پابنده لهمو دزگین سیویل و لشکری ین لدورن دبن کنترولا اپوزیسیونه ده. هجمارک جچالکوانین سوری و سیاستمدار نرازیبون خود درباری گهرتن آل شورش جعالی دسته تحریر الشام و دانخویا کرن. وکو دجبری سوری محیدین اللازقانی که لسر و پلاخویا تایبت لسر طورا جواکی فیسبوک بلاف کر که گهرتنا آلا شورش سوری جعالی وان گروپین تندرو جبربیلین تقینر ین رژیم اسد مترسیدارتره. عمر کوچری نقیب سندیکه روزنامه‌وان کردستان سوریا جی لسر مجارا گهرتنا آلا شورش سوری آخوی و گوت که آلین اف بریار لدرخستنا و لسر امزه کرنا کیانک بسر رژیم اسد ونا و او جسی خورین رژیم اسد و نیزیکن. هروها او آلی دان پیدانه به حکومت سوریه دمکی و اپوزیسیون سوری ناکن. کاری حکومت دمکی د دما داوی ده لپارزگاه ادلبه گلک کم بو و او یک پشتی کنترل کرنا دسته تحریر الشام جدوریره
و راگهاندنا دسته ji hikûmeteka hawarçûn ve ya ku tomet jeretêkirin ku ji rejîma Esed ve nîzik e. Li gorî biryara hikûmeta hawarçûnê ku ala nû tevlîheviyek ji ala şoreşa Sûrî û ala Tehrîr eş-Şam e. Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberan raportek di derbarê hejmara penaberên Sûrî li Herêma Kurdistanê bilav kir û ragihand ku 251,793 penaber li Herêma Kurdistanê û hin parêzgehên bêser Iraqê ve dijîn. Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberan raportek derbarê hejmarek penaberên Sûrî li Iraqê bilav kir û ragihand ku 251,793 penaber li Herêma Kurdistanê û hin parêzgehên bi ser Iraqê ve dijîn. Di raporta xwe ya meha aborî de ku roja 31 Oktoberê 2018 de belav kir. Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberan got ku li bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê û kampên penaberan li Herêma Kurdistanê 81,006 malbatên ku hejmara kesên wan malbatan tê de gehiştiye 251,793 penaberî. Hejmarek penaberên Sûrî li gorî niştecîbûnê wan li Herêma Kurdistanê û kampên penaberan li parêzgehên wê û hin navçeyên cuda yên ser bi Iraqê ve wisa ye. Parêzgeha Hewlêr 12,759 ji wan 9,755 derveyê kampan dijîn. Kampa Dareşikran 11,544 penaber. Kampa Qoştepe 7,978 penaber. Kampa Kewregosk 7,658 penaber. Kampa Basirma 2,863 penaber. Li parêzgeha Duhokê 88,669 penaber hene û li ser 5 kampan têne dabeşkirin. Li bajarê Duhokê 34,518 penaber li derveyê kampan dijîn. Li kampa Domîs 33,789 penaber niştecîne. Kampa Domîs 10,448 penaber. Kampa Golan 8,087 penaber. Kampa Akrê ya li komelgeha Akrêye 11,007 penaber têde dijîn. Li parêzgeha Silêmanî 32,408 penaber hene. Ji wan 23,475 penaber li derveyê kampê dijîn. Li kampa Erbet 9,005 penaber niştecîne. Li parêzgeha Enbar ya Iraqê 10,087 penaber hene. 729 penaber Sûrî niştecîne. Parêzgeha Neynewa 401 li deverên din 828 penaber dijîn ku ciha wan nehatiye diyarkirin. Li gorî raporta UN piraniya penaberên Sûrî li Herêma Kurdistanê dijîn û piraniya bar li ser milê Herêma Kurdistanê ye û tevî rewşa şer û pevçûna û êrişên rêxistina terorîstiya Daişê li ser Herêma Kurdistanê di salên borî de Herêma Kurdistanê karîbû pêşwaziya hejmarek mezin ji penaberên Sûrî bike ku piraniya wan jî Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne. Serbarê welatiyên Sûrî jî hin bajarên û bajarokên Sûrî ku di encama şer û kuştinê de berê xwe dane Kurdistanê û piştî pêlek din ya penaberiyê ji Herêma Kurdistanê berve Ewropayê. Hîn jî Herêma Kurdistanê vê hejmara li xwe digire, her wiha hejmarek mezin ji derbederên Iraqê jî lê dijîn û Kurdistanê karîbû bibe mînagek kêm nimûne ji pêkvejiyanê re. Welatiyên Sûriyên ku li Urdun û Siûdiyê dimînin tanha hestê metirsiyê ji vegerê li bawa heye tevî hemî gerantiyên rejîma Sûriyê. Tevî bangên rejîma Esed ji welatiyên Sûrî yên ku li derve dimînin ji ber vegerên sermal û milkê xwe lê tanha metirsiya girtinê ji aliyê rejîma Esed ve dema ku vegerin li cem wan heye. Welatiyên Sûrî her wiha nirhetiya xwe derbarê sozên Rûsî jî ji bo vegerê biriya dergehên sînorî re didin xuyakirin û nebaweriya xwe derbarî daxuyaniyên Rûsî yên girêdayî bi vegera bi sedan ji penaberan ji bo Sûriyê biriya dergehê Nesîbî hevsînor bi Urdunê re welatiyên Sûrî tu baweriyê pê nakin. Çalakvanekî Sûrî ji Ajansa Orient ya ser bi opozisyonê ve got ku gelek astengiyên vegerê hene û metirsiyeka mezin li cem xelkê ji tolhildanê heye eger vegerane Sûriyê ku eger heye rastî girtin û binpêkirina ji alê çekdarên rejîmê ve werin. Her wiha metirsiya wan ji kişandina wan ji bo leşkeriya neçar jî heye û ew propagandayên ku Rûsyê û rejîma Esed jê re dikin ji rojevê gelek dûrin. Piştî vekirina dergehê Nesîb mîdyayên ser bi Rûsyê ve gelek caran hewldan bidin xuyakirin ku penaberên Sûrî vedgerin malê xwe lê çavdêran li ser rewşa Sûriyê tekeskirin ku tu welatiyên Sûrî
ناخوازن وگرن جبر مترسیا وان جیتول هلدانا رژیمه هرواج بر روشن آبوری وین اولکاری کو سوریه تیده درباست به هیا بریدمه کی جی روسیه دست پیشخریک درباری وگرا پنابرین سوریه ین کل ولات دویردورا سوریه دمینن جه یکیتیا اوروپای را پیشکش کربو لی ولاتین کو سوریه تیده پنابر بونه وکو لبنان و اردن و ترکیه برسف درباری و دست پیشخریه ندان خویا کرن هروها ولاتین سوری جی نرازی بونا خواه درباری ویه که ندانا خویا کرن. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هجمارک هفدیتن لپاریس لدارخستن جبو درخستنا چکدارین ایران جی سوریه و راوستاندن لپیش چالاکین ایران لسوریه و لبنانه نتانیاهو لگل سروک فرانسای و هجمارک برپرسیندن جوین پیکانین و بحثا هبونا ایران ده دور دوشیوی تیک برناوی کر لگوری برپرسین اسرائیلی که اسرائیل دخوازه هف پیمانکی ناو دولتی لگل امریکا و ولاتین اوروپی و روسیا پیک بینه و جبو درخستنا ایران و حزب الله جی سوریه رخصتنا روژیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینارک ده درباره پیشمرگایتی لدار خستو تیده بحثا عالی مرووی کسایتی بارزانی نمر هاته کرن. رخصتنا روژیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینارک بنابنیشانا پارتیزانی و ریبازا برزانی لکامپا دومیس لدار خست. او سمینار جعالیه پیشمرگه شورشا گولان محمد محسن و هات پیشکش کرنو درباره ویه که گوت کوی بهتر گرنگی دا بابتا هلوستین بارزانی نمر جعالیه مرووی و هلوستین پیشمرگاتیه و پروردکرنا برزانیت دشورش ده. امریکا خود مداخست کنه جلوی حوالین پارتی دموکرات کردستان سوریه کل دومیسل هولا کلویره آماده بوین و الگل کمک پیشمرگا و هندک حوالین دیتر و اوان سمینارک خاطر دانشلوی مبا اوجی بابت مستر هلویستین بارزان نمرت لای مروباتی دا هلویست پیشمرگی برانبر اخسی دا چاوا پارتیزانی هاتیه کرن و اما چاوات کرد چاوا هم تاتنه پرورده کرن چاوا تاتنه حاضر کرن بو چورش دا ما هندک نمونه دیجی هاتنه گوتن کنه ایک رئیزیوم لطمش همی تشتکی گرنگتره چونکه هر دم هم گاش نقناغت بلندیت سرکپنه دیماهی که اف قناغه هات نشناف برن هر دیستان شناف کرده خو پیدا بیه و شلوه که دیتر بجی اسواک و کرده روش آباد بینم پترش مهمیاش هر چه سه پارتی دیت کردستانه گرماتیاش شورشگری دفعه پتر التزامات دفعه شورشگری و اوان و دیستان جی اف قربانیت و دایم تایبت اوین شرع دجي داعش ويت حشد الشعبي كو جهه ريزو تقديرنا تمكو اوت المنطقه محموديه كو عويز بون امجل توي جبهه دابون كو كما كو شهيد دابونا اجرد برخدانا كامازن كو ريك دجمني بقديتن بومانا اقليم كردستان هرم كردستان دارنو بهمي رنگا بجي هردن پال پشت و پشتوانت كرداتينا جعالی خود برپرسی رخصتنا روز و اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا حاجی کالو سپاسیا پیشمرگه محمد محسن کر و گوت که نافبوری جمالباتک ولات پروره و دلخوشی خو جه لدارخستنا و سمینار دیار کر. بنابه رخصتنا روز یا پارتی دموکراتی کردستان سوریا ام بخیراتنا کی گرم ددن ماموستا محمد محسن جبر اف سمینار ایروهجا اوادا جور کسی می حاضر پیشمرگین قهرمان بین پیشمرگین روش یه بجداریت همیشه راده کری دسپیکا هاتنا داعش و حتی وکینها پیشمرگین قهرمان او کسی حاضر بین سمینارا کاگ محمد جه سر چند بابت گرنگ بی و کاگ محمد انسان پیشمرگی شورشا گولانه جبن مالکی کرد پرور کره امام محسن خدمتا کردایتی شورشا ایلولی و شورشا گولانه دما کومارا مهاباد ده کار و خدمت کری حتی وکینها راستی جه کیف خوشیامه بی سمیناراوی سر بابت
سر دورا پێشمەرگەی پارتیزانی سەر ڕۆلا پێشمەرگال سەر ڕۆلا جەنابێ باوێ نەتەوا کورد بەرزانیە نەمر چقا کاری تحمل بکە چقا خەڵکی کاری ji vêrê bazawî hez bikêş berçawa teamula wî bi xelkê re teamula wî ayîna re teamula wî miletê Ereb re miletê Firs re miletê Türk re çawekarî dilê xelkê bicezibînê xwe yanî xelk çi kir çi kar kir çi xebat kir çi xizmet kir û daîmen ew kar kir karê cihê razîbîna her kesî bî ticara tund û tijî cem gel kesê nekir. ملازم ئەوەل سیهام تەمرجی ئەماژە بووەیەکێ کرد کۆباندۆرا کەسایەتی و مرۆڤاتیە بارزانیە نەمر بەردەوامە لەسەر شۆڕەشێن کوردان. دەستخۆشی سەیدای محەممەد محسن دکن ئیرۆ vêdê حاضر بینمارە جانب کاری گرنگش شخصیات جەنابێ بەرزانیە نەمر دیار دکرد ئەو کەسایەتیا و مرۆڤاتیاوی سەر شۆڕەشە نێف شۆڕەشێن کوردادە بەردەوامیە vê باندۆرە شخصیەتە بەرزانیە نەمر سەر شۆڕەشێن کوردایên piştî wîna hatî بێتر دیار کرد جدابینە تعاملە بەرزانی نەمر و کووردا لەگەل نەیارên xwe jî ew cida kiriş cîhanê hemî cidayە ew canbê însanî yê berzanî nemir teamil kir şûreşê re hevalên xwe re neyarên xwe re nayê dubarekirin ti dera yani canibek herî giring e diyar ke eno Kurd cida neş neyarên xwe hevalên xwe dostên xwe her sîstemekî wa heye teamilê gel heval û dostê xwe û neyarê xwe. هەروەها پێشمەرگە عەبدولباقی ئەحمەد سپاسیە ڕێخستنا ڕۆژ یا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا کرد لەسەر وێ سیمینارێک و بەحسا ڕەوەشت و کەسایەتیە نەمر بەرزانی شۆڕەشێدا دیکرد. ڕاستی ئەم کێ خۆش بیم هاتنا سەیدای محەممەد محسن وەک پێشمەرگەگی یعنی ژیانە خوا کرید بۆ خزمەتە کوردایەتی سەر ڕێبازا بەرزانی و دیتنا کار و خەبات سلوکیا بەرزانیە نەمر مەدا ملەتێ مە بدە ناسکردن بە ئەخلاقی پێشمەرگەتی و ئەم وەک پێشمەرگە مە بدە ناسین پێشمەرگەی سەر ڕێبازا بەرزانی vê em ئەخلاق بێکردن هەمی شەرێ بەرزانی نەمر کرێ هەمیش بۆ ئاشتی بی ئەو یعنی هەردەمە دخواست نەمە دخواست کوشتن دخواست کوشتنê wêranî dîro miletê xwe bigem rastî ev em kêfxweş bîn ev bi rastî nêzik şopand ser exlaq û silokê pêşmergeyê yani. بەشداریەک مەزن دوێ سیمینارێدا دیار بوو کۆ بەشداربوویان سیمینارێ بدلێکی خۆش ji سیمینارێ دەرکەتن. ئەم گەشتن داویە نوچەین خوامی جارێکە دی سەرنوچان لە بیرەوە بینن. وڵاتی ئەمریکا دخەبتە ji بۆ جوداکردنا پەیەدێ ji PKK و Şahin Çîlo وەکو یەکەمین پێنگاv tê naskirin. Fuad Elî ku endamê polîtbîroya Partiya Yekîtiya Kurd lê Sûriyê ragihand ku Tirkiya bihtir ji 7 salan hevpeymanê Amerîkayê û çekdarên peyedê ecindayên Amerîka lê dijî Daişê cihbecih dike. Abdulkerîm Mîranî endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku di dema niha de pîwîstiya gelê Kurd bi yekrêziyê heye. Li bajarê Hesekê riyên taxa miftî pir bûne ji golên avê û li Efrînê jî çekdarên Sultan Murad dê bin pêkirinan de berdewam e. Şer û pevçûnên dijwar di navbera çekdarên rejîma Esed û grûpên opozisyona Sûrî lê gundewarê Idlibê rûdan. Di encam de hejmarek çekdarên rejîmê hatine kuştin. Erşad û bextewar bin.